o tome promjeni izgleda putovanja u našoj aplikaciji. Pričali smo već o tome da je ovo problematična stavka zbog dokumenata koji moraju da se nađu tu pre samog kreiranja, odnosno onaj problem bruta neta koji se nosi kod nas na kraju. Ovo je novi način izgleda, tipa da se kod ovih koraka, da imaju 3 koraka, da je putnici, putovanje i sam pregled uneti putovanja. Nakon toga otvara se stranica koja je ista kao ona naša. S tim što ćemo mi zajedno sa dizajnerom vidjeti kako nešto da izmenimo, jer sada previše ima tu podataka, može to lepše da se sredi, malo oko veličine fonta, oko rasporeda informacija. I nakon toga dolazi ovaj ovdje deo. Znači odmah ispod ovoga ja ovo ne bi krio gore kao što krijemo sada u onom ovdje folderu, nego bi stavio kao dugme najava, dugme ugovor, faktura, voucher i onaj deo sinhronizuje ona ikonica. Jer su to bitne stavke koje ne treba kriti po znacima navoda u aplikaciji, nego da su tu uvek dostupne. Ono što bi naglasio se boja dugmića menja, tipa uđe su najavu, pošalje se, kada se pošalje najava ona je zelena, pre toga je žuta, ove dve su sive jer su sve dok se ne unese bruto iznos kojom ću kasnije pričati. Voucher je zelen, sinhronizuju isto kao što je sada ikoničica mala. Ono što bi ja nakon toga stavio, ja stavio bi ovo. Ovo je sa vizera, ovo su oni drop down kao meni odabir, da se to u suštini tu bira, s tim što bi ja prvo stavio billing information, a posle passenger services. Jer generalno, odnosno passenger samo, putnici, jer generalno nam je bitnija ova stavka i ta stavka bi izgledala ovako. To je ono kao što imamo ovaj obračun i tu unesemo one podatke i sačuvamo. Sad, ovdje je malo problematično gde unosimo avansnu uplatu. Mi smo unosili avansnu uplatu onda u putovanju, pa bi ga onda da je najava, mi bi to kopirali. Sada je dosta prirodnije da se ona unosi negde ovdje, pa treba da osmislimo zajedno gde se to ona unosi. Naravno, u ovom delu bi postao billing information. Sad također pitanje je gde se posle unosi neto i također ukoliko je ovdje provizija, da ukoliko je nosilac pravno lice, da može da se unese provizije baš u ovom delu, tako da i to treba da se osmisli zajednički. I onda ostaju ove uplate, ovo je dobro napravljeno, tako da ovdje ja ništa ne bi menjao. Tako da na tome ostaje neka inspiracija je naša osnovna inspiracija oko vizera i uglavnom iz našeg softvera ništa značajno, ali eto da onda vi to pregledate i sami.